moyo mubi mukachi mwetu bana betu bajinyi myoyo mibi ya bunyi twetu baluba tunangangana wewe mwana mukweba nijisanka ikala njisanka wewe mwana mukweba mujikenga ikala heba njibunga pajikenga ja mukweba nanga moyo mubi ni lukinu kibiji bitupinga ja hanyima bikola menemena nikalumankaya. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Chata. Sonia Meli directeur. Choka. Kayande yewe chindonde bagayana numatongwe. Kayande yo chitonde bagayan eyi gayana ni batoma kayande yo sambala zagayana ni batoma kayanda ni batoma kayande yo sambala zagayana ni batoma Kayande chitonde bagayana ne batonwe Kayande yo chitonde bagayana eyi gayana ne batonwe Kayande yo sambala zagayana ni batonwe gayana ne batonwe Kayande yo sambala zagayana ni batonwe Chikono ni chibite chinto kwetu maruna shintuluke Chikondene chivitlel, chitwande marune shintu. Chikondene chivitlel, chikondene chivitlel, chakondene marune shintu. Itawujile tawuke. Chikondene chivitlel, chitwande marune shintu. Mwana wanga tachi. Chikondene chivitlel, chakondene marune shintu. Echa, mokonzi. Mama ye tamba banza kuyanda ni batowe kayanda ni batowe tamba banza kuyanda ni batowe Tumishaye
Chikondo ni chipite wamba imalu na shintuluke Mokozi Chikondo ni chipite wamba imalu na shintuluke Penumpule tente beneje ni ba mwende ndelupezu mamwenye walu mwende ndelupezu nzolo kamuswile utuwa zokole Twenani ni mesu beneje katwenji ni machintambwa basi walu bulobambwa bibye zampanye bulobambwa makenge ni masanke Jis Swakankala Oh yeah Mama boy when Jit What away Mulu baji oh yeah Chito kumanza kuna mama tong Wo Baba boy hoy Jinjila baba boy hoy Chupumina chituni chupuma Ni ujile Kadi yoye na kufoye Chileyale yanga Chileyale yanga Jinarume managa mona bipilo pilo Wabantu mama genge bijimi abe yoso so bana bomodi cheso ngelo wandwe Kwa tukusire moro waba mwamba nito mama mkanjenje Lubala bwilwanga itatu kwanga tamamwe Baga shibaru jiba monabe Chikunda kajishi magumbe longo tangu lanzala Wambene shinoru mwate ya lelo Siti Ditalala. Siti Ditalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbujimaï. Siti Ditalala, c'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Mutombo Djikembe. Siti Ditalala, c'est un endroit urbanisé, aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. Siti Ditalala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassaïennes et Kassaïens, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kassai. Franck Cholawetu et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix toujours abordables, de 500 à 5000 $ américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférence. Contactez-nous au plus 243 425 180 47 40 plus 243 97 94 25 826 Baluba kwetuka kujimi tuibaka ikwetu. Siti Ditalala. Siti Ditalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbujimaï. Mama wetu tatu wetu jina ngani? Jina dani mema njimbiki jibwambu Victorina wa muchuko cha Musenja Mbosco njimufika mwabe unjini disanka jabunyi bwa hanji mumvose kujuka utanta bade baba nya tululu kibwal ka njimula mwabe njimuna bampeshe tululu tubiji ni nsanji bwa ni nyakamuna tululu nyama mwimpa uju umuna kenu ke bade pansa to udumudisha ni bisosa bya mumpata
tululu yetu dituambuluishe bikola tujitungambuluishe mema ninzala fajitulela njinkwata bana njimpana njingula bukula wakuja nshima to tululu yetu bana basama njinkwata njimpana mpeta makuta ngondo hesha bana kibwalu ka injini disanka munda mwanyi jabunja kwela abe wetu Jean Paul Ngeleka bwamiji muyosi yabyanza yiji ukwata mvija mukulu wa mujulu amwelele menji twasakijila wabunyi tutumujingila senzambi kanju kutumashikijilo anju kulefesha matuku kumpala kwenda vija mukulu wa mujulu amulama na mujidila tetu tujika lumbali bali twakanga tatululu musanga mushala wawa mudemila G7 twakala matululu atubikola ni muka wabunyi bali mema njini muka wabunyi wajimuna twakala matululu atubimpa ni twakalela ngana kabijibimpa twakamuhinga jila kibwalu kai munji mumwimpa tudibeza kibwalu kai mwele menji bwako tuhesha tukwabulelo to muntu vajika yiwumuna anyika yiwujima mujivanga musa chanza lulombo nankuku mbabenga chanza lulombo twasakijila ndongo yetu nyago tukakushimira tumanye kasala kako noyi eyo mema nje chabanza nyonyi kalombo kwetu nje wachiminyi wachabanza wabena shimbaka bongo njidibwa jibwala jakuta museba kubumbuka je mushubuka somba atalala bilenga la walo anvita nje mutu amayi wakasonga akatenda wachiminyi wachabanza wabena shimbaka bongo joyo jene disanga jabonye mwalu Zambie ujo uja bantu benda ni lunga nyene menji bomo vuyimo uja Solomo ni lunga nyene menji lelo mo uja mesela benge leka Jean Paul ni lunga nyene menji lwa kutujula tetu ba mamu wakati ikadi basomba mwishi mwamochi kadi tuikalo tukwata muji mujo toambuluisha utwenza mambo tungenza mambo mimpa bikola we muja jampa jajuku tanta kwa kuja jampa jamfulu muko abutu Zambia ambulisha mesilabe amukumba shilabe abunyi ni bonso bato bamwambulisha kali wote wenga sala kako nayi kaka mema njingo yumwana wakasoyi nje matambo wa musungula lebe nje wakwa mutanda mungishini ngumba kabangu mucheye mamubena mpenga chikobwela nikinya kubina kalonje mukojela nje mukojela ya kufeta bukula bwa mampa kuheta tululu jini jisanka jabunyi sakijila meselabe wetu mudi mutuvuluka bidibitanta biya kumpala bidibitanta tatu walu tetu sigibenji ba mudi mujuko utanta nukenga kwa nukenga to kati tetu bansongol manya matuka katuibananga kujima katuibananga kumuna nini ba ma obetu nuto amdeshin tetu tunuambila mwini mbimpa kuvujisha bikebelu kulonga kalasa kwenzi midimu ya budi mihaji ufeta yukuta kufila kukujimina kumuna bwalu bintu byo swabi byambulwisha twela kasalasi mema njika kazaji ngando alala malo puka chitonta mledi wabakalenga kulela bitoka toka kulela nisaka mwabi mema sigi kazaji ngando alala mujulo kazaji wabachimo muji muoni jeju ko utante mumpesha tululu bwa mimi kuyakajisha libisosi chakukeba bwana nyamusalo nsumba bya kujeto njalo ngenda tule bisosa mumbanze mungelele tululu twanye tutanta tuya kumpala bwana ni ntulongolela musasa watu udibampeshe njite kama imumbwa kala tutunwa ngele bisosa bimpa bisungulje bimpa kabini bukoye to kumuna nkuimpa kutamba bwana libe dindi muna hadinyame ulele njingi mpeta disanga jabunyi ntangila bana abumujinda nganje kubele moyi twana twanya matu nganje kutele moyi ntulenga nsanga natu kati twetu bana benu bana jibalela katwena baso ninkumuna ninkujima tamani mijimu ya bukoyi to bana betu badifila kumujimu wa kujima nukumuna bwali fanje mana kumuna nyama wanyi mema mwikala nsama njinyo ni nyama muchisalu mpana pesha mpeta makuta nyakubwanga bangondo meme ninzala njingela nyama mumusasa nyamuchisalu nsumbisha ngula bukula ngela munzu kachanga bangu antanyama chichena ndala ninzala to ngajinje jinda ndejilolu nsanga ni nyama yanyi bimpa byajike na shachilamba kabiti ngadi muvala chilamba cha kunyama muji mulaba kana uri mukwa kalonja to mechena mukwa kalonji to meni mukwa jishi chibi masebanyi wabakwa kalonji ajila akasado tone bichi yakumanya kasala wale ma edidi sanka bafuta bene mibai kimba futa to tatu meme ndindi sanka dia bunu na shabutu kwa mbumvu mkenje uchana mudala tuluto meme ndindi kwa mudinda nya nkanga tatululu mwamanaka pinje tululu ntungenza la malo abunyi tulonga shamwe kulwanyi mukalasa uniforme ndingulana kutululu
tulaso dulongana kutululu moma nindinti sanka dia bunyi ngele musadiri wetu moma ne amvutisila bya bunyi kubika sabiri utuheshi kali wewe ujimu kwa ngani mema ndi wakuka mwanga mema ndi mashindo abali kwa mpoyo wa muyi wa mukalela munzu bwa bilumbu nyako etunganje kwenda mazenga kwetu abali njilo wakuyila uri wenda butuku bakuzenga mwele mwena mwari wa mukasenga kabamba wetu kazari wetu mwena ngandu ndi mwangu la bwalulelo kibwa tululu ebwebo anu muntu ndo mabana betu wani twambulushai bajinika kesa twambulushai bajika baina kuto mushindu kai wa kushikishanzala kwetu ani kukiheshanzala ni bulanda tuba kada twakula français anu ni baluba tujiba intellectuel tujiba professeur ba docteur ba génie kadi kwetu bantwana bakenga kadi ba benza malo akwambulushana katu inasha bamanyeni mba licencié mba gradué même nji Abbé Jean-Paul Ngeleka, sacerdoce wantenju wambujimai, kaji mwikala bikondwe bi nkwachila mijumu yanyu ku Canada, nji ndejwa unité pastorale wa Boucherville mu Canada, unité pastorale ujini paroisse Isatu, paroisse wa Sainte Famille, paroisse wa Saint-Louis, ni paroisse wa Saint-Sébastien. Même kinde Jean du Bamba muchako kuni curé mwikala kabiji ndonga ko mu université wetu wa Montréal Nasekile monsieur l'abbé tout monde mu bidi mushema musomba bileje kama wajufuma myaba ya mimpa kati kukasai après bidi mubingo kukasai imlo kutulombela nzambi bwani kasai ka développer nyeshi bwa bantu bahete mijimu to même kuji kasai nkwetu kuji nashi munju kuntwa kumoyo anje no kwetu kwiyo misango nyuma kwa mwe mwanje kuituhishe gituku ku Canada chimwigela nyimuntu wa kasai to kuji mulwa chena manje mwa kuchamba njikishanye katika chitujikisha to mijumu ya kwetu yitutense ya busafiri do seconde akuminze buninya ya buloko jubange banu mujumu mujinde to ujukubiro to jigijana ni 16h bisanyu libijanu bya chibutuku nubanga bisanyu kuma 19h bietona shini kuma 23h walukile minuit 1h we mulala wanju bikila kubena kwetumanya bani baji bishimu 6h we mujuka mutangira ba kuyekenza mulambo wa misi mujuma wa bangi nangwa kaji kundeke lukwa chiji mutu ya kwangata kujikisha kibalu ka chiji muchonsa ngangate mujikisha nganyemi lubiri mutangira no kwetu nashinga mona kwetu nje ko kujichomba cha kabiola nje ko kuchimpwenda ngambi jikunyumangere ndambile ko kumankene na ngenzelo ko kumankene na nje ko kubalukena kwetu to kachena ndwila no bakuja mankene na nchimpwenda to njuku ni mijimu yinji nkwachila ba mamu nkwachila nyibana banshia muchisumbu cha nchinji mwasa chitubikila juka utanta chisumbu echinji muchibanga chena muchibanga bwalungai ku Canada to jimu chibanga chimanju kuye ku Canada to shuvuku neku mwikala ndeji mu paroisse wetu wa muyezu mupandishi mwikala préfet wa Tulasi twa Jean Paul Ier kijibe jinji mubanga mubintu byanye bya kwambulisha bantu njingambulisha bana banshi abanye balonga kalasa kubalongisha kalasa kubafumbila bintu byonse bya kalasa kufuta kalasa chijimu chijima pinje tubabanga ni bana bakestranyi bana kama ibiji nchitemba batujitufukila Tulasa mu primaire ni mu secondaire tudipinje ni balonyi ba université jikumi baji ba bénéficier bourse baji balonga mu université yetu ya Mbushima yemu tubafukila tujitambulisha ba mamu bwa mijumu ya jitanta kujiba mamu batujitulongesha mijumu ya kutela tubapesha mashinya bilamba banyi bayabakatela bajambulisha bagenzele mujumu wabu kujiba kwa abatu jibalongesha bwa kwenza mimpa ajibantu banyisha bwa kuja tubalongesha pinje tubapesha bintu bya kwenza nabi mujumu makulenyi bikwabo bayabakenza mampa kujiba kwa abatu jibalongesha bwa kumuna tululu pinje tubenzele misasa ya tululu ni tubahesha tululu bayaba mun bako abatu babalongesha bwa kumuna nzolo tubapesha nzolo kujiba kwa abo kumisoko yetu tujibenza tusumbu tujobikira ni organisation paysanne
tubajimi na majimi tutumba tuba accompagner bwani ajiba hola bintu bya mu bijimi bapana bajima kujambuluisha tula tupinga shaka bijikimi jimu inji kwata pinjiyo chijimu chonso tunda no kuneko njana mu mijimu wa chena shwana jibina ja ko jimu juma no bwate twetane bambalo bukola chena shijiba ja kwikisha to ngama njikishanye shi bwalo bukola en tout cas toi sakidila monsieur l'abbé bwa moi mulenga ujinao ni jinanga jabana benu ba kukasai kaji mijimu mine ikani bijimu binga mijimu tujuma kwamba bwani mijimu ya mibanga nungo imweka kubantu tujituje bijimu jikumi chijimu chilweche tuje bijimu jikumi kaji bwakacha twabanga tukanyi bijimu jikumi ni bibichi kacha memanga banga memanga ya kanyi bijimu jikumi bijimu jimwewe munga kwa mejibana batujinabo mbana banshia bambajimu akala bajimija baleji bonse babiji bakwa bajimije muleji umwepela me tujitutangila bakona banyu muleji jumushalo jukunyi mtumwa yanyi yekanyi tumwa yanyi tujitu twangata bana kaji muleji mukala tumwe jukunyi tumwa yanyi katwe twangata tubaru jukunyi tumwa yanyi twakwambulisha bana nana misango ya bunya jitatu mufwa bamama kabena nunyi mushindo wako abo tutamba kubangata bikole menemene bajima mu mufwa tetubana mutatu nyuma yana shimulo kukebon kulomba tujitu evaluer kaji bwa kubapesha mokuta katwena tusokuchenza to bwa lumusango kampanda twakapesha bana mokuta bakasumba bibuta kumwana kabaye bakasumba bibuta to tujisumba ni bintu byonse tubasumbile bibuta bibuta binakana tubisumbile kuchinsansa tubyambwisha kundeka bila tubisumbile kuchinsansa tubyambwisha kundeka bwani bikala ni bintu bimpa bishila bijuma kubambulisha munda machi muchima tusumba tuye pinje baji batangila mijumu ya bana abo baji bakompoze tuye to abana bilonde shila jilomba jiji ja mukalasa kaji mukalasa kampande bikene tuye kansanga tuye tonswa tubika bwa chijumu chijima créer bien tonswa chijumu chijima tuele muchibutam tutele ni uniforme tuele ka bijumu bila tu mom pinje tuba pesha bwanyi balwanga nabi chijumu chijima pinje bwa bana katwene tetu ni internat baka twena nuni moyen ya bunyi ya kwela internat tujitubye lemeji tujye tumushindo akwenza wetu internat twanza kumpaleku ni bantu baji ni moyo mwimpe baji makutambuluisha me kayimufana nani internat ni orphelinat plutôt orphelinat traditionnel dibuna ito ni twenza wetu système orphelinat tujitwende tulongolola kaji bobu balo ni bana bwa kutulomba ekipa wetu juanjuye wenza lunketu wakonyi banyi bana abu mbana banshia anyi kimbana banshi yemana kwenza lunketu manyi banyi bana abu mbana banshia bigenda tukala bashinjika bwani kujumuntu wa mu grande famille wabu ujumwa kulama bana abu kumbelu bwani mipa bana bigala ni realite ya mwabo jibasombele tebe banyi kujumuntu jiba tutangata mwana kuku yumuntu tujumwa kukebetu famille mukwabo ujumwa kuitaba bakwa kijila mwana bijatu tukebe famille uitaba kwa kijila mwana tubwejimje famille mu programme yetu ya activité génératrice de revenus to appuyer famille ayayi banyi bakada bajitamba kena kumushindo wanyi baheta ku kantu ba mwana kujei kuluseka lwani hatu abaheshi bibuta wamonyi bangata biseki ni makula misangu yonse pantu mbapeshe bibuta ntungenza nabo gifest fait batubananga bikole menemene tusumba bibemba tusumba mpyoji babalambila to tulo tuja nabo to kajipinje bintu bya covid tetukelemeje bani mujuku menyi mikando ya bintu bya covid nonangu tubasumbila bukula ni biseki bani bakabalambila kumbelu wali tubelemeje bani tubeshe mokutesini bakasumbani kaji mwana wanga takundundu ya bukula isatu ni biseki ni tukutata kusema kwa bajuma kwanje kujya ko kunashima tuko abijasa to kumbelo ni bana nende kibaluka ite tukamene to tsumba nubukula tubapeshe chintu chonse echi ali muntu chenza bwacho chikuya kumpala mbimpikala ko kunibanta bamwambulisha kadi wewe wakwambulisha mbalubanyi mbatokanyi manganya bakwambulisha lukonklujela ndukolo bajibangambuluisha mema mbalunda banyi chena mwa kushima to chena menye makutaka kwenza bintu byonse babitobala chena nawe temeze sacer de sonje mulanda nji kuji muitaba bwa kwikala mulanda
bakusajila mvija mukulu kaji balunda bani ba Canada kibaji bankwachisha ko kumpinjeu kaji katwena ni organisme nungwe wani ujutu utwambulisha twanbalunda bani wewa kwesha ku kachintu ewa kwesha kachintu we kulamakaja we kumona bakwambulisha ba mama kaji abana tuji tuba faire parrainer tulo mbalunda bani mabantu bani tutagana namba kwachila muntu ya nakunyifukira mema nyinga atanye mwana umepela mufukira kalasa aji muntu itaba kwa atamana mufukira kalasa donc ufuta kalasa bwachi muchijime nyukusumba bintu byonse mu kutamu kitete chipinje kwa ngata mwana kuneku baltu bepeta muntu uri mu kumufukira kalasa bintu abyabi biji bindo mbaka biji makanda abunyu balu muchijime fo wendo yo mabisanyilu wendo mwana nyi bantu bakwa kula nabu bikwabuka biji tujitu ni ba mamu balunda banje nabo abu tuji tulamba maspaghetti tulamba maspaghetti tuhanyisha biye kujibantu tuhanyisha biye kujibantu tulamba topinjeu bantu basumba biye balobaji haji bajahu haji longu Jones tushal nashi nyimaka $100 ya ku Canada itanu haji longu Jones tutu baha nashi malongu lukam tutushal tujuma kwete hetu $1 yetu malongu jikumi $1 nkami itanu tetwele munkopo kuitaka bijimatu tetu kulamba kabij memu ina tu bovala kujisalopeta tulamba bons tulamba kabij tu tenza bijibiye tenda tabanye na bantu basumba biye mujali bingwamba leben babchiba bikelanye déjeuner balo mu nashikuma 11h balo mu sala mutu balwanyu mu restaurant campande balo bajeto anumaka seto tenda shana na auto nyibatoka balunda banyabuto ba mama abuto hakwamba chiji muchishika baheta ko kabindambo wakusakijele kuji bantu baji bafuta ndambo bafukira bana kalasa bakuje makumyonsa bakufukira kalasa ngutumaje kutuma ko hete ko jamulisha jamuluba to wala bwanyi tatu wanyi chitumaje kumana kumuluba mu peshe ko kujukutanungwe onyoni kuji nashi munji mbienze kamkelenga be kwakwata kuhanyi nashi lwanyi luka matonyi batoka bakangambi nikaji ku Canada ka kwena ku bantu ba ku Congo ba mu province wenwanyi sibabunyi baji benze mijumu wikala kabijibaka tambachini kabena kubita bahaba ku kwangata kunashi mwana mwepele ntu kwena mwana muntu kuji jamais en tout cas mais c'est la bonne lomba enzambi bwani atushindula ko kutwetu baluba batwesha moyi mwimba kujiko bantu bajini kantu kubyanza kaji jambulisha bwalu bukola le disanga lula mijimutu twenze tujijishinga jambulisha utana chola anto ko envelope chame selabe enza ko mu ambulisha bana mu projet wendao bwali jiko abujitu unete bajishinga jani bakwambulisha yehenda kwenza mushindo kukwambulisha tuweza babela chisangilo mama Bernadette tuweza babela chisangilo nujiba mama babunyi batu moyo ajina wa kwambulisha usoma nuchola ngata envelope chame selabe enza malwenda kampana jisa kwenza mwabe tuji mu école ani tulasa to EDAP mulemba songa ya bunji milonga kubonzola mimanya twetu bako batu balonga mama nyakop ma Saint-Thérèse mwabo munene tufutulo tuke babaya ya tufutulo twikishira mwabe mu michemu donc ani muloma benyi mufuluka malo abunyi na shaba balonda image na bavuluka abu ukamu remarquer heba chinyi mujambulisha jiji wambulisha bana betu ukamu remarquer chinyi mujambulisha jingambulisha bana betu kuji réussite kujika biji échec balu bon sko bena nunyi meja mwepele to kujiha bako abaji bafuba mubambulisha myodele yonsto kabayan batanta baye kumpala to me kujibako abanji mwambulisha batanta babunyi bamamba babunyi baje bufukira bana babtulas we muye mu kisalu cha bako ajange nupeta bana babakaje babunyi baje batele muntu amu mbaje bafumina kujuka utante kubanji mulonga shabo akutela kubaba nyina nyimashinya bilamba babunyi bakaji batela bafukira bana babutulasa haju ukaba visiter bikwenza gisanka byabunyi menemena kuji ba mamba tululu aba umukwa musanga kalonu mu Don Bosco kusana mamu nyitululu 50 munzu mwendo kaji mujenzeli ende misasanka yenda kuji ungambele mukelenga be mvumu yenyi tululu mu kisalu mwalu kilenyi luka malwa lwa ndola mwabe mamu ngisanka jabunyi ba mama jibenza mampa wewe mwana mampa bina jibenza wewe mujije nungwe usujwamba ni njifuma mu boulangerie babunyi bajibenza mampa mujibena mu muya
bantu bakatekelanye bako baloba ngata bakapana baloba babepesha makuta hanji ndo mabe mampa bunya tuntambo kuje mujinda ajana abamambanye bantu mina bakwenza nawo dejeuner mujinda kantu memanjanje ndo kuneko kuluseka lwa bana njini réussite ya bunyi balu bana batu bapuye bakumpala kuji wa kumpala uji mu deuxième licence pinje mu ISP mu ibiju uji mu première licence wa droit alors bana babunyi ba avancer bikola ba twabalekela me babunyi bananga bitu jitubenzele nyi babyanga to sérieux balonga tulasa tukapatula ba finaliste kachanga banga bakaji bantu bakaji maplomo mu ONG wetu tubetse maplomo bakaji lukama ni biapa muto tubakaji bepeta maplomo ONG wetu kaji lutu vuna luvulani katuvunyi programme wa ku continuer nabo ni mu université to ki chinji tata pinje bwani mutu jipinje tujinyi jiku mbe mu université tujitu tata bwani tupeta kujambulisha kujibantu bwani tubanga ju continuer nabo mu université mais mu université ni tumwana bajini buko keshibwa kulonga université bajini ma aptitude bako abupinje oni tukala tuba orienté mu nashi mu INPP bani bajiri mu kulonga université balonga mujumu wakwenza bu kanyi diploma jabo juma kulonga mujumu shilangana carrelage électricité mujumu jikabinyi makutabuni bwani balonga enza formation wendao upeta mujumu wakwenza ujangata en charge kamela baye kumpala to bwachi non mais chitu mako ku reconnaître mu bujimai wetu cha kumpana cyane bujimai wetu ujinyi lutatu lwa bunyi njimani bani bujimai uvunyimo yibwa miba bujimai uvunyimo yibwa miba chintu chinena chitu jincha bwa kulwangana na shukji banfu mu betu chitu tubalomba kuncyanyi batujugila miba banje bajula ni miba bwalu miba ye mujuka jikutajibanga jimweka mu bantu bafuta bene mujimu benze bijikutajimweka bintu bina bantu mwakala bagabajikebulula ko ku bintu babasumba koko kokwena nanga jikutajina janje jinyuluka mu mbujimayi mu bantu to balubwe tubukola buvumi ba chitu mwakulomba ko kufumwe to ajitunga cyane yeye ko ku kadoka jimwa kutenzela kanena ngakujula miba ngakujula miba ye mujulo kwa miba wetu mujuka numwenda mwakalamu njimanye makwa malo abunyi ajimwa kupepela bantu makala kujima kutabwela mu bisalu bantu banyunguluka ku biteke facilement kaji chujisa kwamba momo nashi tambo balwa miba kaji mukachimwetu moyo mubi mukachimwetu bana betu bajinyi myoyo mibi yabunyi nji mushinji kabani bwanzambi unji mema nsambila Yesu Kristo wewe kingwa moyo mubito twetu baluba tunangangana wewe mwana mukweba nijisanka ikala njisanka wewe mwana mukweba mujikenga ikala heba njibunga pajikenga ja mukweba nanga moyo mubi ni lukinu kibiji bitupinga ja hanyima bikola menemena nikalumankaya kibiji bitupinga ja panyima kajitetu ba comprendre ko kubani tujimu wakala kunyomoyo mwipa mukachimwetu malo yetu mako abajuma kutanta kajaja niwe onyomoyo mubi kakwenda chintu cy'imwa kutanta tunasho mane biji bitanta kabya nanbiye kumpara tubaru jumuntu wa moyo mubi mu moyo mubi kamuto makasoto chitimwe kulomba musajwa mvije mukulu tulomba bana betu cyane tukale ni moyo mubi moyo mise kumingwa abo ko moyo mubi to ijano kokus wetu twetu kimubi tochima kamanyo wetu mubi muita wa mise kumiko abuto kaji ujumana koko miko ambantu abi kufikira heba bikaji bwakale nyimo yimubi muntu to bakumvile heba mo asemema njinji kenga jajike macholo wetu kuji anu bine binji ngenze bye kuji we mwana mushindu jibako abahela myoyi hashi belal meshi nyimbintu byangele kaka byanto bintu byabenda byabantu byakwambulisha nabi bantu mwana bantu bahela myoyi hashi bokutanyila kuji alors mais mujumu tenzele mvije mukulu katena makumva boto kuji mbimpe kufila nashi kumujumu wa nunguke kufa kuyo inchuli mwenzela muntu abulobata. C'est triste hein, c'est triste ba kumva mwana mujimu wa Nzambi u reconnaître wa chabusho wa moyo mubi kwetu. Kena ngayenda to. Kujibako abatu tuigila nabo bantu bane na babalu bantu tunumva bajila miaje mani mwa kunyanyi. Leke la muluba juni moyo mubi. Mutu wetu ngayetu kingu jimbantu wa mutu wetu ngayetu. Bobo mwana muntu kasa kwenza projet kumbushimayi wa mwimpa. Babangi shimaru mwishi mwishao.
utununku ujinunku ujinunku bamushimira ati malo ajiga imumanya tu menga tu mwana muntu bamuchina ni kujiba americain ufika kumbujima ya baba kubona mukosi kuji mwana abufachi ta muntu auto ujinunku ta tuenze bishi na ndio balonda muhimu wa bana betu kato akwenza bwa luto bimpo tuenza ibintu nasho mwishi mu bantu bakwabo bihendu mbyetu ya baluba kwamba ani kutekanga na malu meyi mbyetu ya baluba kaji kuchokito tukwela no twasakijila babana betu abotulonda bajikabai bakaba teketo mikolo bwa kwambulusha kasai bakaba choko kujuba mbile chini babana betu baje batulonda kabi mugenda kuchoka to bimpa bijanu bimpa kuji mema antu mutambula bu sacerdoce ntumanga ta myaku ya mukanda wa Paul Monsanto mutumina bena Rome chitupa cha makumi abiri nchimwa chitupa cha jiku nchibi jikanunka makumi abiri ni kamwa Romains 12:21 uji Paul Monsanto ambani bubi kabuku chimunyito chimuna bubi mujenza jamalu mimpa kichanchi chindombola mu mujumanya abu sacerdoce chena mwa kuchimuna bubi mujenzelana muntu ngenzela bwalu bubi bani muchimuna bwa kujivanje kuji anyi kutekesha maboko bwa kumwambulisha mema we mungenzela bwalu bubi mema peta no occasion kwambulisha mema njani kwambulisha bwalu njimanyi bani bubi kabatu babuchimuna ni bubito bubi bajani babuchimuna ni bwalu bwimpa. Alors, quand bani bajumakala baji décourager bajumakala bansela ma aventure à modèle bako abina ko tukune kubino baji bakayana nyimanga baji bakayana nyimanga baji belela na poison ko tukune ku bijumune mu monse mbela na poison bakayana na manga tout ça kaji katwena bakuchimuna bubi mujipinga je bubi habuko abuto kuchimuna tetu bubi nkwenza malumim kabigana nukuchoka to ajimukale ngutu peshe mwe yelu mbanye tutunguna ko bagenzela bantu malumim nyuva bukwenzela bwa lubi kwetu ukaji mwalukila wempeta no occasion mu kwa bulwako kuchokuto tulima kwambulusha bana bonso jibolonka rasa mukachuma bana emwe sinimi kala ba ministre mukala bantu babuni tetu kwatwakala ko kutome bana abuni bakwata mujimu wakwambulusha bantu bakwabo tulomba kana bana betu bajikubabenda kimbonso bajana nyo occasion ayaito abimbya bulela bwalu kujibajikune kubajenza chibabena chakubamba ni chateau en Espagne kimbo alubuteke tukino kubabenda kuto bana betu bajaha batata kunto akubikole menemen batata bikole njingi reconnaître bana betu bino babunyi bajikubabenda kiba jibambulisha meko abo munemu njinga chimbela kutwasa kilo abunyi balu babunyi kimba ho meko abo moyito kajika twena namba kushajila mu meko etu to tujuma kuyeko kabiji hambelo ha meko etu kwambulisha kubantu bakwabo kimujuma mukalenga penda kukwambulisha banashi kujaku mufana kuteka penda bantu bimpa munjila web emenyu kwambela kuyima misango bako abantu magabeje meje balu njimu paroisse to bantu babunyi baji bangambulisha balunda banyi baji bangambulisha bako kwambulisha bama munyi bana babunyi kimbena katolika to bako abina baji mbate kimbena babunyi kimbena katolika to bajana bantu balunda banyi bapatu mbenda petana na mu circonstance mikwabo tadaye kabaji batamba ko kungambulisha bikora kai kabina shimwa kujata kunzu bamvije mukuluto we mbambile mu tere barabanjila be kabina shimwa kuteleje to we mama ni Jean Paul ushala mulunda wabo munene alomba kwambani kaba tekechi mu mabokuto kenda kwa muntu lo wense kenda kabo alomba ndimo kufuchira kwa nyumwana umwe pela galasa mwana wanshi yani mwana nashibeli bendere mushindu trawaji kujanito mufuchira kalasa we mufuchira mwana kalasa mujikisha kalasa donc ndimo contribuer ko ku développement wa province wetu ningo eleba twasukile ba mujumunju kwata mujumunju kwata chola bantu babunyi bajiba kusakile bikola bantu ba mu diaspora jiba kulonda mujumbiuju wakula bako abantu mbi batokumoyo chola bambulisha kwatebe mujumangwe mujumu mushindu wawe heba kwambulisha bantu bako kutekesha maboko tonyuma nashi mujumu yenwaye kujaba bako abajuma kumvila mukabo banunku kaji kupinza mbi moyito mbyonse bijuwenza wikara mutegemeno kujinzambi kutegemeno kubintu bya habulo bato ni manga nyimbinga nyiko n'ichintu nacho mapele to tegemeno kujinzambi weba ikala nyibulela malo ajuwenze njisanka muhite mushindo kwambulisha muntu mvu musanga we kuya
kama na bujimi bwanyu bwa kukakona mwana cholo wachomba mwana cholo hatulamo kutamumpaye mwendo wabanyina ba mama cyo chikungenza cy'isanga rya bunyi mukalenga kubenesha amen. Papa, moi, Béou, et pour que tu aies l'ongité, tu as un corps, bakage, bah vous m'aidez. Hey, ni vous lycée. Hein? Oui, mon âme, j'ai un lycée, j'ai un m'aidez. Hey! Quoi, non, toi? Hein? C'est où tu as l'ongité, tu m'as dit. Français, yé, bah, ya. Moi, je m'en français. On a un mot que je m'en français. Oui, je m'en français. Oui, bah.